Ia o te whatalo whatu i le suafa manu malo Yesu nea fiafi. I le ia ma le mamalu o le tatu ekalesia, Body of Christ. Ia whatalo watfo i lana au auna, ma le whatua. Ia lau whainga aluenga manofo ato o le ekalesia. Ia ai maise o le loa tatu auso. Wai fo inisi la tu te maua le neifa malosi, ia malo soifua. Malo le langi e mama o le viinga ma le wha manu e foi le atua. Se noa le atua ne a fiafi tātou te le tapa i lungo penga te whailangi. Ia ma tātou whaalongolongo. Ia po le ase mea whetala i mai ai le atua e ala i lana upu. Wha malosi e whaonga ina ai tangata whaatau waa. O le atua e ou le upu. O le atua na te wha malamala maina le upu e ala. I le mana o lona nganga pa ia. O le tangata ia na o se tangata na o se mea whai ngā luenga. Ia o le atua na te wha malamala maina le whiau i o tātou loto. Ia no manatu lea. Ia o te le toe musa wha ama o tai papao. Pe o te toe wha se i ba pauli o ngā tai whale. Ni o sā mau pa ia. O le anu atu wha atini o tau sala. O lo iai ia fuelo loa ma to uli o le atunu la tau te whaafai lele i pa ia. Ai o te manatu. E le haise pa ia e sili atu le pa ia o le atua. La tatu sa uni e whaalongo i le upu o le atua. O na la whai statu te talo. Ia o na whai ele o le tatu whaamalosi nei po whaamanuia mai le atua i tatu maftanga lo mato watua. O oe lava e ou le upu. O oe whaamalamala maina le whiau. Wana o au o se mea whai ngā luenga. A o loa nganga pa ia e wha malamala maina. Ia le upu i o mātou loto. Ta tala la mātou whaalongo. Ai ia a veo mātou loto se ele le lei. Ina ia mawhai o na to tō aire nei whatu. Ina ia ola matupu mafua mai i se fua e vi i ai. I lau a fio lo mātou watua i lo mātou o langa ngalue. Lo mātou watua a mataia le nei wha malosi e lau a fio. Whai u e lau a fio. E fo i le vi inga i ato oe. Lo mātou watua sili. Whaatasi ma le sosoani a le mana o le nganga pa ia. Au Yesu ke riso lo mātou wali ma lo mātou whaola. Wala tuaide nei te talo. Amen. Amen. Hallelujah. Seia o fai tauina le salamo e onos fulma le lima o lona fai upo e wha. O nā lela a maua ise wha malosi mo i tātou nepo. E wha pelo na fai tauina amu ia le ua e filifilia. Amen. Ma e wha alata ina o ia i ate oi. E nofo o ia i o lotoa. E mao ona i mātou i melelei o ilo fale. O lou lava malu pa ia. Wha manuia maile atua i le whai tauina o lana fionga pa ia nea fiafi. Hallelujah, praise the Lord. O le autua le wha malosi nepo. E whaupuina whapea. O tātou o tangata ua filifilia e le atua. O oe maau o i tātou uma. O tangata ua filifilia e le atua. We are chosen by God. Ai ole mea piko silina matautia. Wa filifilia i tātou. I taimi whaingata. I taimi ma ale o le soifuanga. I taimi muli. I aso amuli. O lea ua tātou iai. O oe maa u tātou ma tātou whanau. A ua fili ai i tātou e lea tua. I taimi muli. Hallelujah.
ai ai le mea manga ia, ai ai le blessing ai ai lungol, ai ki kilo ngai fai upu lea, ai ai le wha manuianga na ia ina, wa a mai e le atua, e wha malo si ai, lau au nanga mai tato uma, amene. Mena tato te loa ai, lea lofa o le atua, ia te oe, ia te au, ia i tato uma, amen, hallelujah. E fōlinga mai, o le atua lea tātou te au na iai. O se atua alofa, o se atua nga angale lei, o se atua na te au maia, le lui tau, maleola, moi tātou uma. O oe mao, we are chosen by God. Amen, hallelujah. Mo mua te mo te whawhai upu e mua. Olo iai upu Paulo whapea ino nā tali I whale nganga o Timoteo. A olo o tau tino mai e le nganga. E le o sesi a nganga, o le nganga o le atua le tau tino mai. E o ese nisi le wha tua I tau sanga amuli. E o ese nisi le whātua I tau sanga amuli. A ua fili ai oe le atua I tau sanga amuli I taimi muli o tau sanga ua whaatulanga ina e le atua. Ma ua lui mai ai le atua. A ua wala a wai le atua tātou te ngā lulue ma tia e aina na ngā luenga. Body of Christ ele tau whaatonua ele matapia le sa ale manaia. Te iloa o oe o le tangata ua lewa o na e ngalua e ngā luenga le atua. Au te iloa fo I e pau atu a lalo le au na le atua. Ina ia tātou whamalolosi, ina ia tātou whinau, ina ia tātou sa ili, ina i o tātou maua le meua uma o na fola mai e le atua e ala I lana a fionga pa ia. Ma kua foi le fai mai la apostolo Paulo. E le o so tātou nu moni le nei. Filipe e tolu fai po e lua sifulu. O lo tātou nu moni o le langi. O lo o tali mai ai. Lo tātou walii o Yesu Keriso. Wo o I le taimi mātua tātou uma le auso. Wo o I le taimi e te tango oe a mailo a inga. O louto o lua o lau whanau. Poto lo a inga I afi. Ma sa ili I le atua. I lona lofa ma lona anga le lei. E tātou te whaftaia le atua. I le nei wha amai E ui na tātou whaalongo o le no nofo nisi o tātou a inga isi atu nuu o le pipesi e wha mai. Ai via le atua o le tausi le atua malavea ia I lato. Ai o lesi le whaaftai I o tātou roto, o tātou wola I le atu nuu e ta ua o Samoa. E ui ai le tele o isi me o mai. A le ua kupulu wha mai lea. A o lea ua lavea I mai ai le atua I a te oe I a te au mai tātou uma. E peila o le neipo, o le lui ma le whamalosi, ma le au ngani a le upo le atua. O oe ma au mai tātou uma. Wa filifilia e le atua. Amen, hallelujah. Il fai upo lava le whae maua mai ai manatu e tolu o le whamalosi. Manatu mua, ai sea wa fili ai I tātou e le atu. Manatu mua, ona e mana o le atua, e te wha lata atu I a te ia. E te wha lata atu I a te ia. O lai wha kali le kua mo oe.
O le aso e te whaalatala tuai ia te ia. Ke le kaimi e mana o le tangata e whaile mea lai loto iai. Pa, o te mana o e whaasoa ia te oe. O lai whaakali le kua. Tātou te maua i le tusia a ia kopolo le mta upe wha. Au lona whai upe valu, whai mai. Ia e whaalata mai i le atua, o na whaalata atua i le o ia i a te oe. Come near to God, and He will come near to you. O lai mana o le atua ia, e ke whaalata mai i a te ia. O na whaalata atua i le o ia i a te oe. Amen, hallelujah. O le tangata leo tāwita. O le tele i o ana tustusinga. E uia i mea na o ilona soifuanga. E ui i mea na o ilona o langa. Ai o le tangata i loa wha maulalo. O le tangata i loa to o tuli. Matangi i le atua i ona se. Matangi i le atua i ona wha le tonu. Hallelujah. Ai, o le kele la o ana tustusinga. O le tangata e nau. Ile mamalu o le atua. Amene. O le tangata e nau. Ile mamalu o le atua. Mankofo i o ka vika kele kaimie. E peye lafi ai luma o le atua. I ona whaafitau. Ai, awala ne ngalo. E ke maua ile. I o anelo mtau pe tofa i pe lua sifulu. Au lato uma e whaia mioleanga. E ino i lato i le malamalama. E le fio mai i lato i le malamalama. Ina ne i whai loa ai a lato wa mio. E pia kai wha pe ngala ngona na o i le ia tawita. E kai wha pe ngala ngona nga o ia tawita. Ai o ke lo wha pe ngā me o ia tato istai. Pe e kai mi o tato se ai lumo le atua. Ona ua musu tātou e o mai le malamalama o le atua ina nei whai loa tātou mea lilo. Ai, e se fo yanga le atua, e sila fia le atua, lau savali, lau tu, o lau tautala, o mea uma, e o lava i le mana tuna tunga o lau mafau. E le aisa mea lilo i luma o le sila fanga le atua. Alalai mana o le atua, e te whaalata i a te ia, o na whaalata maile o ia i a te oi. Amene. Ai kako ki kilo nge whai punga e whai mai. Amu ia le ua whiriwhiria. Ma e whaalata ina o ia i a te oe. Hallelujah. Ma tua whai lata vita e ei upunga whai mai. David expresses his desire to live in the presence of God. Langa fo tangata e nau le mamalu o le atua. E le ia ma se si e ato toa e ye kai me ke se a kongu e tele mulilua e tele faitaanga e tele ulaula e tele inupia e kele ai maluanga e kele ai aisa. Ia ai atonu e iai fo inisi se ke se ai luma le vao o e ma le atua i o manatu mo mafofaunga. Ai o le mangia i o le mea pa e whaalata i le atua ma e wha maulau. Pau ale o le mea le manga o iai le atua. E le kaua i le atua le kele o a kako upu. E le kaua i le atua le kele o au kala e whaiako. E le kaua fo i kangaka le ova marmaloa. E kaua i le atua. Lou tau tala i lana upu. Ma e savali e tusa malona fina ngalo. Alalai manga o le atua i ke whaalaka i a keia. Amen. Ke whaalata i lona mamalu. Te whaalata i lona paia. E te whaalata i lona siri ese. Ilea. Ile tatalo male anapongi. A toa malona unau e sa ili lana upu. Ke iloa. Ia, ta ilo waile se falasai o ngai mea ma fia maka mua ai
esel mana ia o tatou ana pongi e fai aso lulu Body of Christ ta ido ia te oi be fien tangata o fai al mele fe mele wa una le tua tatou te ana pongi mai le sfuma le lua i le ono ia po le ono fo i le ono la lava le taimi nai ai esel mana ia o ngai anga pongi ia le winga o lau tala e pei o se mea fia i le loto ai sea woka i loa le senga o lata whaasoa i le upo le atua i le alu e tatalo ma fai kaukus pa ia ma anga pongi ma lota ana pongi ma tatalo ma fai taula tus pa ia ma tuu ina atu i le atua mea uma kake la ngonga le wha unga le atua e le ngata e manuia ai e whaalo molongo ai o ai tangata o lai folfola nele tatu te whaafitai ai le atua i le mana ma le silisili ese ma le matautia le atua lea e te au auna iai leo te au auna iai wo ta ho ta itaia i le koi ngā mea hoi lele no ta sese ai a o lango ka wha maua lalo mo ta whaalata lata i le atua ka ke la ngonga o ata ita o le tangata ua filifilia i le atua kele kaimi kele kausanga ngo o se sea i luma o lo ua tu amen ai e ia le upu foi lele a asko ingo fea ngai mali motu o Yesu tali o Yesu tali o Yesu tali ba ko foi o le nei au una po nei tama tele o kaimi e lo u malava e tu pulanga o ili ia martele la votanga te tono amlik Samoa o le tala lava le nei tama pe o nga lava moku e fai mai ai o Yesu tali o Yesu tali o Yesu tali ai ke la makal ngo mal tama fai mele o lan tala le lo po le mele nga fa nga ngana i e le atu o le nei upu e iai le aso e iai le taimi e fa o le ina ilo na nganga ma foi mai le atua maona loi mata ma le nganga salamo ma le fa maona amen o se tamae fai ma fa munianga o se tamae fai ma fa munianga le mea monina le tangata saola i le amio le anga ia e ala foi la ngota mala malama langa foi la o le ngoka se ai foi se vai ka ke la ngonga le salamo pe au ta foi mai ma le nganga o le loto maulalo i le atua Body of Christ e le wa usfam sino na o le atua na tsila fia lau savali lau tua o me fai ai fala talata i le atua fala talata ia te ia ona fala talata mai le o ia te oe amen se atua ina matautia se atua ina alofa hallelujah o se atua kele lopo angisi upe fa matala ai le atua apra amo le atua Isaako le atua Yakopo le atua fo na le tatu te au auna ia a o anga i mai le nei fa mai o ka kilo iai i le fa munyanga le atua le ngata ua maua le avanoa e la unga ai le upu ua hoi tina hoi whanau ua whasoa le afionga le atua i lungo benga tipai lang esel mana ia e whamanuia ina ai lota loto a u whasoa tu foi la neipo a whai e lea o ngā ia te oil nei launga e ao ngā tele ia te au malo a ina aua ne ingalo o oe mahau o i tātou o tangata ua filifilia e le atua e ui na filifili i tātou i taimi i whaingata au loo soifua le atua o loo iailo na nganga pa ia e so soani ia i tātou na te wha tau taia le tātou savalinga wha la talata i le atua o na wha la talata mai ai le o ia i ate oe manatu lo na lua ina ia e nofo iona lotoa wai li fai punga e wha mai amu ia le o filifilia ma e wha la talata ina o ia i ate oe e nofo o ia i ou lotoa
a tala noa le lotoa o la tala noa ile fale o le atua so skai mea kala ngoa le lotoa o la tala noa ile fale o le atua e ui o la fai maitus pa ia o tatou tino le malumalu o le ngā pa ia ai mana tua foi e ala ngala ngona le mamalu o le atua i le mea lea langa ua umana tā ua airona ingoa o le fale o le atua e o mai whaatasi aile e kālesia o le mea lilo sanatia e o mai e tā puai ma avatu le vi inga ia te ia le tā ua le salamo se lau fai upe wha le fai mai ia o toulu atu i ona fai to toa ma le vi inga ma ona lotoa ma le pese lona winga o le tangata ua iai le mamalu o le atua o le tangata ua iai ma ia talia Yesu e fai malima faola ia ma le tangata ua iai le alofa i le atua e nau e alu i le fale o le atua tatou te tilo i le nei vai tau tele nai tangata ua fia o i falsa ia ai ona o lo iai le tapuninga i le nei vai tau ona o le manumanunga ia ne ia faina so tatu atunu ya Amerika Samoa nei le fama e ui o laua tatala lotu o nisio Samoa a oi manisio o atunu ia o tatou lava ia malo le onsa malo le fa pale te iloa e tatou te feitai uma i fai unga e fai el tai ia mantua fo yo pule uma o mea mai le atua ia inisio o e kālesia whaptonga le atua ua lātou tau nau kakala loku ai aua ne ingalo i ato ia atonu fo yo lai ave ele ngango le atua i ana au na tai ia e tātou te ono sa ia nei masina ia au fo taime talai ia elo se taimi le leilea e kango aku i se solo a inga o mana miel soani ke kango aku se solo a inga e se alu se lotu e ke kango ke amai ka ko ke o fatasi le fale o le atua e peio upua a tavita wa o fia ina wala to fai mai a te au tatou te o le fale o Yehova ma kua voila o mengi ele se poko se si e fai atu e ke wha lango i le nganga o le atua. Awa fo ia ke fo sialo a inga. Ai e ke kakalo i le atua. A whai o lo to lua e le fialu le loku. Whau kua le mui ai. Alanga o kako. E iai ko inga mea voire le e peye e aki male fosi. Sorry. Kūle mea ngā kakau ngā ne ai. Ke ro le kua. E le so ngā whai e le atua tangata. A o ngā ioi a le ngāngo le atua, e ngā ioi le ngāngo le atua e musu ia le loto le nata mā, le loto le nati nā, le loko le uso kua finge e tupulanga, e ngā wai le atua. Amen. Langa kako ke le whaalango lango i se iloa. Pei ar kalafo i lele i fo i ele mia, e mā laia le tangata e whaalango lango i le tangata. Awe ke whaalango lango i sowi loa e mawhai ainga li liu le tangata. E ke whaalango lango i le atua. Lango le ngā luenga le atua. Pau kako ngā luenga e whai o le tuo lo a inga i le atua. O e fo initial tatu a uso Body of Christ ua le toi o mai le lotu. O lau ngā luenga e whai pe o nau ta inga le au auna le atua. O tatu ta talo. O ai foi niso tatu a inga o lai atu nu e mamao, vai ngā aua le malo, o to tonu ngā ruenga, o le nofo i Amerika o fia lava. Te talo mo i la tau. Mana tua i la tau i te talo. Ina ia lavea, ina le atua ia i la tau. Amen. E leo se kako ngā ruenga o le wha masino o tangata. E leo se kako ngā ruenga re ngā. Awa kako ke kusi lima, o oi wa leanga, o oi wa sise, o oi wa kaunga e alu falsa, ngai kia nga sala. Le ai. O le tātou ngā luenga, o le tui o le nofo ali o le atua i le tatalo, ma tuu ina atu o tātou a inga uo mai masani oi nisi.
e se asa o mai le fale o le atua ai aua ne ingalo ia te oe o le kaku ngā luenga o le tuina atu i la tau e ala i le tatalo amene me le whaftaia ia i nei au auna o lo tatou ngā lulue whatasi ma le whatua e whamalosi mai ai tatou e whinau mai o tatou wanganga ona e whapena lava whaife au nei se whaife au e manao e ki ko lana e le kale sia lo au auna iai ma latou ta ia i se oli o whaife au umana unau ia o le kale sia i le ola e whaavavau o umona tā pena e le atua mo oe mo au amene mena au te whaalangolango e pei o le upua a Solomona i le whaatau to e tolu whai upe e 5 maleono i e whaatua tua i le atua malu loto atoa a au te whaalangolango i lo lava tamai ia e mana tua o ia yo wala uma ona whaatonu le atua wala wale maa ia le memu mulinga ona whaatonu le atua o wala amene o le ale winga o le tala e mawhai ai ona whaatonu lau savali o lau tautala o mana tunatunga e ave o i le fale o le atua a o la ngā le la kau le whaingei o se taimi le na o le a e a ngai ai le fale o le atua e te tangi ma ave lona vi inga ma e whaafetaia le atua i lona lofa i lona anga le leo tatu a inga te le whaamonianga le atua o tatu mau le ngata o le ola le malosi le whaamalolonga ia ai o le alofa silisili o le atua o awala ese le whaamonianga le atua ia i tatu mea nai awane ingalo ia te oe awane ingalo ia te e le suia le alofa o le atua e le suia le anga le leo le atua ke lo a unga ngoto le mea nai lo loto e iai le alofa ngai ko kongu ia ke oe e le ngata e te alofa i le atua ai ke alofa i tangata amen haleluya o lo soifua lo tatou Yesu ma kua foi kala Yesu le fai loa ya Yoni ke mau al falinga mo fai upues fuma le valu le ola ni lava sa woti o le ola e fa va lava amene o ya te au ki o se oli male oti le Yesu na le tatu te au na ya amene le fai mai ya Isaia e ilona ua le malo Isaia i fai pe ono e kako ke whaafikai ai le atua ona o se atua na te lavea ina i tātou na te le tūlafo ina i tātou le auso body of Christ o oe maa o le tangata u filifilia le atua e le ngata u filifilia i tā ua ina o tātou whaalata lata ia te ia awa filifilia i tātou ina i o tātou nau i ona loto lona fali ka kou ke ai e sa ili ai le mamalu ona o le fale o lo ai le mamalu o le atua i vi inga matapua inga a tonu o le mea nau e anise o le fale o le atua amen haleluya manatu mulimuli ina ia mao ona ai i tātou ila i mea le leo i lona fale ma ona ila le upu le atu le upu ia le hola le upu ia manuia anga le kus pa ia le fika ia fika wa e kalisia ma tuol tala tu stala e pedu a ua fatu mawina i tātou i lana afionga mana o le upu le atu o le lu ia i tātou ia kai me ke se ia tai me te fale tonu kele kai mi ka ke ko kuli ile tua aisia langa na yai taimi no o se ai e yai taimi no o walu ese ai male tua e yai taimi no o fata malai au nanga ya te ia yai taimi no o lafo ina ila na upu ai e amaya ile tua le lui langa le upu le na te fatu mawina i tātou
i le savalinga ma lana faaolataga ua tatou maua upu foi le faamaina i tatou le tatou te maua le salamo se la suiva foi paiva fa pefea ona faamae le tau le ona ala o kali ale o fai upu ina ua tausi tusa malana afionga il fai upu la sumatasi fai mai wa o teu la afionga ilo loto ina ne ia uanga sala ia te oi amen haleluya ke ulo loko la afionga le atua langa ole o mea lolo ma mea sua malia ma mea auna nase o le afionga le atua ma mea mana na ia aonga e ke ua le upo le atua ilo loko e ke maonga o lau mea aile i le ao atoa ma le pō e te tau tala ai tango e aongi au mau ngai wa aila ia e wha malo sia ai lo o langa whale nganga o oe o lo tō lua lau whanau o ta ngata e whaalongo longo i a te oe o ai nisi e te moli mau ai e ke moli mau le upu le atua amen lea o le e whai mai ia salamo se lau suwiva whai upa se lau malima a wao lau upu o le sulu yo wae ma le mala malama yo wala e wha mala malama ina e le ngata tātou te ai i lana fionga lea ai wha mala malama ina ai la tātou savalinga o le alofa le nao le atua ia i tātou wa ia wala au ina i tātou mo lona fina ngalo wa ia wala au i tātou ina ia tātou ngalo lue se io i le aso pe mua mai le siitianga pe mua mai le oti a lo e tu mau i lana whaolatanga tātou wha malolosi tātou tutu o lana au auna a o whaia ngā luenga lea nganga pa ia mantua le mele ngā mai lea nganga o lea tua ngā mai lea nganga pa ia e wha malosi oe e whisoswani i a te oe ma wha i loa i a te oe leanga sala ngai kai me ke se ai e lese si ato toa ia kai me fa le tonu ai tangata e pe fo ita ia na ia le taimi no o se ai wa ia yo manatu fa pe ai ma ngai lolo wa lue fa kau fala au fa sainga ina ia mau ai le kupe vavi ai ina ua ngai yoi pe le nganga o le atua ma fautua ina au ele ngata o lo to lua o lo ainga o lo tama o uso tua fafine ia o au e toi foi mai i le atua e suama lie le foi mai i le atua na toi faa maula lo ai lo loto ma o tangi i le atua ma o fa pe atu le atua fa nga ina au fa mole toi fa foi mai la wala au ia te me foi le au te fa tai ai le au na le atua ma fartua e mai se lava o le pulu ina ia toe malo ina le nganga me se foio nisi o tinana lato wanga le lei mafsoso ani mai lo uolanga tina matutua o tama foi ia ai mai se tato auso ai taimi wo manatu ai wanga le anga le kalesia ia te ai le ai o lai lava le lei le kalesia ai ona o manatu wa mai e ti apolo e fase ina i tato mantua o le ngā luenga na satani le fai taimi nei e alo e mōlia i tātou i luma o le atua ba le winga ngā le ngō satani o le na te mōlia i tātou i luma o le atua e ke maua i le whaalinga lum tau pasuma le lufa i pasifulu ai o le nganga o le whaafitai le atua o lo iai le nganga pa ia e so soani lau savalinga e so soani lau savalinga ta maa batina uso matua whaafine tātou a uso Body of Christ tu pulanga o tama tene sa vali a keriso ya le aso e to ya ia tātou lotu ia ai lo staimina tātou te o mai wha maoni lumo le atua tātou te le loa lava me tu lea ua tātou wa ai wa le to ya ngai le lalolangi se le lei o lea ngai le lalolangi wha le tonu ai awane i ngalo a o na maulo loto i le atua i lou tal tonunga e te maua le ola wa uma na saunia e ke riso manu malo me foi na awe te popole awe le atu vale lo loto a ngai mai ia nei fa mai ma fa fefe nai tatou
ia o foi te pole lau whanau o lo ia tunu e mamao o a inga ia anga le leile atua ia ila tou ia so sani fo ile atua maua taimi so ta iai ia talo le tasi mo le tasi talo mo tatu faifi au male au auna mal fatua ia mese fo yo niso au auna tonu mtanga luenga isi kerisiano fia lavo le me o iai awane ingalo o tatu ngā luenga fai fatasi le na tatu talo fo ia so sani maile atua a o e mata mai fo inisi la tu te talia Yesu e fai mali mo faolo ai lo le taimi le nei e fa ma walalo ai lo tu lava ia le nase walava ia na fala au fa saina male pia mal tapa a me tele fo i mai ai le tua walava ia le na wangi me se e faia fa ma walalo lo tu langa a e oti e ke le salamo e le tau mate o e a ia o se oli ai ele isaule kue ave kangaka ave seoli nga saue ave la ile ola e fa va wa umona saunia ia motato ai fa longo mai fo ile I fa fo ua lau maftanga male atua na fa tatu talo e kele lolo 5 minuto ilu matu o le taimi o tauna e salamo o le taimi o tauna e fa ma walalo e pe e kele lava taimi o fa ma lo se nei me lango mena o iai lota se ma lota fale tonu luma o le atua ai lau soi ia fa mo walalo lo loto ma fa ma malo loto amen fa ma malo loto mo le stangata nanga ile alu ile langi se kangaka ele le loto tulo na o le tangata e mamalo no loto mai am ia loto mama wala to te lo atu le atua ala falta tu talo si ia ilo 5 tau matau mai fa tai mai upu o le tatalo tatou uma e mana o mion tadia Yesu e mali mu faola Yesu e le alo le atua wa fa longo ila upu wa nga wa ilo loto ia te oi wa o sau ia te oi de neitao te fia avea oe mali I mafaola Yesu Keriso ma e no fotupu ilo uolanga talia mai au nei fiafi talia mai au le atua ilo malo te fia iai fatasi ma oi le ola wa uma na e saunia ilo malo e favavau le li ia lo matou atua te fa ma walalo anio usese o anio uleanga talia mai au le nei fiafi le li ia lo matou atua o te ofolo wala moe ono o Yesu ai foi se tasio mana o miona fa folu maftanga o taimi nei e tu na tu ai lo loto ia te ia la tatu talo tama o uma nei fa malosi le matou auso ai foi nisi e maua le nei fa malosi ale foi na yo matou ainga o salalau e tu e fio kelope ai foi nisi o na matou lo lotu fatasi le kalesia Body of Christ ia anga le me fa manuia ia la to fia lava me wanga lulu e ai fa manuia o ia te ila to lo matou tu ta leli ma me alofa wa tu wina ia ila to ia fa mu pelo matou tu la fa malo longa ila o auna mal faltua ia ai maise o nisi foi o auna ma faltua fa fale le malu tu e fio le lalo langi ono la wala ia mese foi o matou a uso tamam tina ma tutua ia matu a inga lotu atoa nyai lau fa malo longo se tasio mana miel so sani tulanga tau tupe fa fei loa ye oilo mato tua fa manuia o ia mato uma fa manuia o se tasi o fa longo longo i nei la unga mata mai ia faia la wa fionga ma fa malo si au ia e sili ona fo i o le vi inga ia to oilo mato tua fa fitai tele ono o Yesu lo mato wali fa ola wa mato wole mato val au tuai amene 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 ya fa manuia le atua tatu auso ia le atua lana au auna ia iulai mal faltua maise ia ole tatu ekalesia ato nisi foi o tatu aingo maua mai ia le nei launga ia ngale nei le atua ia taimi le lava lau fa so taimi
e ngata I fo ima fo whaunga o tangata. E whameli ele mia tōsu tōru whaupu e tōru. Ia e wala au mai a te au ono o tali a tuaile I a te oi. Ma o whai loa I a te oi o mea te tele ma mea whainga tā. O mea ele o ele lor tangata. O mea ie ma whai e le atua. Wala au I le atua o le ase meo e manao iai. Na o Yesu le tali o le atua na te au maia mea uma. A wā o ia na te silafia o mā natu na tunga whamanuia le atua ne ia fiafi. Ono Yesu. Amene. Amene.